At moko chek me Uganda parliament kubedi ministers pegu o at moko chek kacoke tiro tutwal speaker me parliament megu Anita Among utiro lor plenary no kacoke ene pien part chek wajane for a session to go on at moko chek ministers at least gena kiloni quorum a specific number mirko betie piano MPs gitika kelo lorat kiachela chel wak pendo gi titika warning chiana warning gena kiloni evaluation your accountability so pira tekni ministers go bed at moko chek ka chedo kagamo lok pa MPs ento in this particular session nyuka beri nyuka choka ene minister mo kan kera chedo beri pe speaker okay jamada pian eni nyoro gena le modo ni laxity nyo permette doctor padano ma pira tekno seriously apa je ke kana waje giti protest giti jemo kage pe jemo ngaro tika gen geo pibeno gen ngara chel po gen ngara rio gena wengi pe ni mi ader protocol mi parliament nyo i warga palado ot moko chek waje ni ke ket meti akera ka koram porama punishment ngo matie make miyo idjoma pigi oi plenary la ciencia parlamento karo ke gen magiloni clocking in ne ke bini parliament mi rigwachi tira donyo akaro apchiero kama kuman atimo gina kuman record of attendance make karo ke madon ke bino koni ke miyo score card i parliament ke lobo MPs magati ne gitero chalo gina perate pi ministers bana giti MPs giti luchung pe wang jomoni yes, tinene some ministers double as MPs exactly minister of health Jen Rusa Cheng but she's also minister for MP watiki honorable Hilary Nek the minister bana MP but ti bana MP watiki they are there magati so itika penye ke ni donc no giti o busy tutwal ni giti ken gang kama giti ka konye dano keje tiyu ma ogeo now nen chalo na banja is a level mati yeni but you know these are people pimla che janero ober ka penye ke kene the last plenary mo beri ni loko beru tere parliament loko bombome ni matika temeni ki wachi ki miro minister mi defense ki dong internal affairs kumbete te jimwezi yes ki miro ge gen ke internal geno tafire gi kongu cheri inyim parliament go chi waja da bombom matika temeni ki long loko bombom matika temeni eni bomboma da ke jemere log me nyana tian Ugandans mero be log mo karki i parliament ci don ka gi pere ko don i penyu do ena go waye kan don MPs be ka biro ministers ma miro biro wachi dano keep my situation te kwere bene gi pe gen don gi team ngo probably it's a reason mo wera Anita mo wachi ni no miro ke gwe meeting obet pe eto kong miro ke gam kong clock ma gen go kero ni dano chere iye in ka ini donye kero ke kare kero ni tikatiji absentees parliament mag Anita mo wajini ka dano ke parliament wandi di money action ngo mag tika timone me duako restrain i parliament we karma anti vice president ma food pia da vice speaker ma pi deputy speaker ma food pia o da speaker karma liele Jacob Lanya food ko and kara chelo ki speaker ba mege they were very big on absenteeism kadong in the parliament go wai kamaleng ne punishment robertie new legal procedures robertie bangai kumbedi kera go dor keri pian pat ma chel parliament la tutwal how can you might not recognizing harmony po beyond long in 1 month in a way so tek mada ne end speaker be beri puja be monitoring ni kabere monitor MP money po o MPs magichiaro on travel nyo magitika timo kwet mamegi bana giberutie kino kena wara wachini 500 MPs mi abichi irono cho MPs mi ario giti campaign committee kono pa education guchara kwa education committee on presidential affairs guchara loka kumchamchana committees on energy and natural resources guchara tuwa ruwa kuja giti neno loka mach kero mir kechwal kwede committees ket i campaign no kirika ko ket magi pay parliament kingeni group enitika timo gineni i kama kuman ento eni mano gi peyo ka wot safari mo e ken bene gi pe ka timo gi mo ken ni bene no gi pe ka tiche wa parliament ni ini penye ke ken giti kwe giti ka timo ngo especially there's an issue at hand mamiro ke addressing kwa waji ko bere bomb scare and security issues so in this concerned minister you have to be available wa kinen kit yo ngo ma MPs ramu regulating kere lok iguni gina raja yeni inero gima pera tek mano konyo lwak me Uganda ene kino kene pike ter cho gina pera tek la chincha ma ke mero kwanyo nye ene ma yelo dano twal me nupi
Zake. ma ke mero kwanyo zake ni parliament opong cho wang ke dek walu kin gang ke yeni che ko chibedi chambers kaneno ngate katime now itamo ni kwanyo zake no pera tek loyo national issues of bombom kumbeti it is not ento pe ngodano pon ye chalo gi mama pera tek so inone there are critical issues mobono dano mero keto ye wigi ento because Uganda is full of jokers issues mati petty ene bod gi gena chapa Chaka ko ke male wa ke pe ngara mo be ka wachine igen pa mora me social media ni ke kelo hot topics ka discussing in social media inflation discussing fuel prices discussing bad roads do bulu pego contributing to that conversation inde chak mi lo ka baba kono kono nyash kono ngo ine mi lo ni why social media so chaka ke mal doctor ping we have to get serious as a nation. No, as a nation we need to get serious because there are so many jokers inone jim mogo tie mape ter wakare padano ana imunya waiting ni issues chalo mine na minyo la bol eni mai munyi parliament ka pong pm ki mero kwanya zakeni kibora that's a total joke parliament ka pong pm kono gena ngoti ka time that's a joke ngarmo wajini we cannot discuss the space of parliament but kawa tika muneno neni there are checks and balances ni teach pitika word mabe kumbeti eni don ka parliament la wo po be nyo prina de pe ma chiara nyimpia ministers pe manyoti they are not doing anything for the country teach mano miro nyak nyiga pe logo ni pe watika logo security dano pay parliament gen me a beach you have less than 100 MPs MPs ministers ay paka kiri ka dong gitie ma ministers pe ini an kom kiro dong ko non ministers are deep i gamenta pa musebene MPs miro pen bot ministers ni ngomo titemne department mambego ministers paka not even one minister gena raja yeni i parliament ngara chele tiki ker ne ngara chele bana tiki gufune doctor ni local animal farm ni not all animals are equal iro ne ni MP mono be ni MP ero ka ministers mono be no futika ram questioning his capacity o wer no ni ngara chele dabne tiki gufu o wer ko kana tama ni speaker de kada tiki gufu mati kwere ke don gir mene lok eni la pen ma dia tutwal watika chara kwe machalo lobo mai Uganda nywali mai Uganda jima pira te kon kite wa jima pira te pera wa bot one bulu jima ma pira te kinwa ko kamalen ko beti ministers pere e ot moko chek ka choke speaker o tiego lor ne kon benano MPs gertie